Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 3 Ukwakira bwibonetse kuri Leta z'Ubumwe za Amerika bwanga kugira n'u Rwanda amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo Kinshasa ku itariki ya 2 Ukwakira zatangiye ibiganiro bya nyuma ku mushinga w'ubufatanye mu by'ubukungu wateguwe na Amerika mu kwezi gushize hashingiye ku mahame yemerejwe ku itariki ya 2 Kanama. Uyu mushinga wubakiye ku bufatanye mu nzego zirimo ingufu, ibikorwa remezo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuzima rusange, ubucuruzi n'ubukerarugendo. Umwe mu diplomate baganiriye nta ku by'Abongereza Reuters yatangaje ko impande zombi na Amerika zari zimaze kunoza umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ku itariki ya 3 Ukwakira. Leta ya Kongo yanze gushyiraho umukono. Ati amatsinda ari mu biganiro yamaze kunoza inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu, ariko mu buryo bubaje ku munota wa nyuma Kinshasa yanze kuyisinyaho. Uwo mudiplomate yakomeje avuga ati twizeye amasezerano gahunda n'ubuhuza ya Amerika kandi ko igihe kizagera agasinywa gahunda bari igomba kugera ku ntego. Undi mudiplomate yagaragaje ko impamvu Leta ya Kongo yanze gusinya amasezerano ngo ari uko isaba ko ingabo z'u Rwanda zibanza kuva ku butaka bwa Kongo ku kigero cya 90%. Gusa amasezerano impande zombi zagera Washington muri Amerika ntamwe agaragaza ko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo Kinshasa. Leta y'u Rwanda inshuro nyinshi yasobanuye ko nta ngabo bifite muri Kongo, cyakoze yakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo gukumira umugambi w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abafatanyabikorwa bawo kuwungabanyiriza umutekano. Amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ashingira ku masezerano mu Rwanda na Kongo bagiranye ku itariki 27 Kamena babifashijwe muri Leta z'Ubumwe za Amerika rimenye ngo y'umukuru wo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Gahunda yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi yari kumara iminsi 90 ariko ingengabihe ntiyubahirijwe bitewe n'uko Leta ya Kongo yanze gutangira ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba. Ingabo za Kongo zirakifatanya na FDLR mu rugamba bihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro mu Ventura. Ibyo bigatuma abakurikirana hafi amakimbirane muri Kongo Kinshasa bagaragaza ko ibyo gusenya umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bikiri kure nk'ukwezi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ku wa 5 tariki 3 ukwezi kwa 10 ibikorwa byo kwiyamamaza by'umukandida w'ishyaka National Unity Platform Robert Kyagulanyi Yes Bobi Wine byaburijwe muri inzego z'umutekano mu karere ka Iganga mu burasirazuba bwa Uganda. Amashusho n'amakuru atandukanye yagaragaje imodoka z'igisirikare n'iza polisi zifunze imihanda mu gihe bamwe bari mu itsinda rya Bobi Wine bavuga ko inzego z'umutekano zari ziteguye kuburizamo ibikorwa byo kwiyamamaza. Polisi ya Uganda yasohoye itangazo rivuga ko ibikorwa byo kwiyamamaza by'uwo mukandida byari biteganyijwe kubera mu turere twa Mayuge ndetse na Iganga k'uwo munsi. Nk'uko iryo tangazo rivuga ibikorwa byo muri Mayuge ngo byagenze neza nta mbogamizi, ariko byo muri Iganga byasubitswe. Polisi yasobanuye ko itsinda rya NUP ryeretse umuhanda wari kugeza mu kibuga cya Namugari bari gukoreraho, gusa ariko rinyura mu wundi muhanda wari ufunze. Aho niho bahuriye n'ibyapa by'umutekano byari byakizweho. Inzego z'umutekano zibuza ibinyabiziga gutambuka bakigeraho umuhanda wari ufungiye habaye gushyamirana. Nyuma y'aho Bobi Wine n'itsinda rye bahise bafata icyemezo cyo kugijinja bareka kujya kwiyamamaza Iganga nk'uko byari biteganijwe. Polisi yatubye abakandida bose gukurikiza amabwiriza y'umutekano kugira ngo ibikorwa by'amatora bikomeze kugenda mu mahoro. Aya makimbirane abaye mu gihe igihugu cyitegura amatora rusange ateganyijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Bobi Wine akomeje kugaragara nk'umwe mu bakandida batinyitse bashobora guhangana na Perezida Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi. Ishyaka rya NUP ryakunze gushinja inzego z'umutekano kubuza abakandida baryo ubwisanzure mu bikorwa byo kwiyamamaza mu gihe guverinoma ivuga ko ibyo ikora ari uguharanira umutekano n'ituze ry'abaturage. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya. Abanyamakuru bakoze bamwe barandika banditswe umugabo witwa Edward Kituku Kamau muri Kenya bivuga ko akorana na kompanyi ya Global Face Agencies yajyanye polisi mu rukiko yisaba kumwishyura indikizi $60 by'amadolari arenga miliyoni 100 z'amashiringi nyuma yo gufatwa ashinjwa gushakira abaturage akazi mu ngabo z'Uburusiya. Kamau yafashwe mu kwezi gushize igihe hakorwa umukwabo wo guhagarika amatsinda ashinjwa ko akabashaka akazi amafaranga agera ku $17 by'amadolari babizeza imishahara ihenze mu Burusiya. Uyu mugabo ariko arabyihakana akavuga ko afite amasezerano yemewe n'ingabo z'Uburusiya yo gushakira akazi gusa bahoze ari abasirikare ba Kenya atari abaturage basanzwe. Yongeraho ko binjira bose babikora ku bushake. Kamau yavuze ko barenga 27 bigeze kuba abasirikare bo muri Afurika bari mu ngabo z'Uburusiya barimo basaga 1000 bamaze kwinjira binyuze mu kigo cye. Iyi dosiye ikurikira indi yatumye mu murwa mukuru wa Nairobi hafatwa umudiplomate w'Uburusiya Mikhail Ryapin n'umufasha wo muri Kenya bose bakurikiyeho gushakira abaturage akazi ko kurwanira ku ruhande rw'Uburusiya muri Karere. Polisi ya Kenya itangaza ko nibura abantu 21 bakeka ko barajyanwe muri ubwo buryo nk'uko biri mu iperereza. Aya makuru aje nyuma y'urubanza rwa Kibet Evans umusore wo muri Kenya wafatiwe muri Karere aho yavuze ko yajyanwe mu Burusiya mu bikorwa bya siporo ariko yimagatirwa kwinjira mu ngabo z'Uburusiya mu rwego rwo kongerwa visa. Umushinga wo muri Karere witwa I Want to Live wavuze ko kuva mu gihe cy'itumba cy'umwaka wamaze gusesengura ko basaga 10,000 b'abanyamahanga baturutse mu bihugu bitandukanye bamaze gushorwa mu ntambara y'Uburusiya binyuze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu mahanga umuryango ugamije gukomeza no guha imbaraga inyigisho y'ijambo ry'Imana mu itorero Anglikani wamaganye itorero Anglikani ry'Ubwongereza ryagize Madame Sarah Murray umuyobozi waryo. Umuryango uvuga ko ntiwemeranya n'iki cyemezo cyo kugira uyu mugore umuyobozi kuko gihwanye n'ibyo ijambo ry'Imana rigena bijyanye n'uko umugabo ari we wenyine ugomba kuba musenyeri. Tariki 3 z'ukwezi kwa 10 nibwo byatangajwe ko Madame Sarah Murray yagizwe umuyobozi w'itorero Anglikani ry'Ubwongereza asimbuye Justin Welby mu gushyingo k'umwaka ushize. Niwe mugore wa mbere wo kuyobora itorero ku 2014 ubwo abagore bemererwa kuba bamusenyeri. Madame Sarah Murray yakunze kugaragara cyane ashyigikiye abo muri LGBT ndetse agaharanira ko bahabwa agaciro bakwiriye mu itorero Anglikani ry'Ubwongereza bagahabwa n'umugisha.
uyu mugore wahoze ari umuforomo asimbuye Werbe weguye ku mpamvu z'igitutu kijyanye n'ingo y'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ni ikibazo kijyanye na John Smith wo muri itorero byavuga ko bahohoteye abana b'abahungu imyaka myinshi ubwo babaga bari mu ngando. Raporo yiswe Marking Review yagaragaje ko itorero Anglikani ry'Ubwongereza ryari rizi iby'iryo hohoterwa ariko ntibikurikirane uko rikwiye, ndetse na Justin Werbe bimenya ariko mu majyuha nyuma yo gutangaza imikoro ry'uyu mugore. Umuryango ugamije gukomeza no guimbaraga inyigisho z'ijambo ry'Imana mu itorero Anglikani uyoborwa n'umuyobozi w'itorero Anglikani ry'u Rwanda Musenyeri Dr Rurambanda wabyamaganiye kure. Mu itangazo yakize hanze, Gavcon yavuze ko icyemezo cy'itorero Anglikani ry'Ubwongereza giheza abandi bangirikani bo ku isi kuko gishingiye ku guhitamo umuyobozi uzakomeza kubacamo ibice. Iri tangazo rikomeza rigira riti nubwo hari abaza kwakira icyemezo cyo kwimika Musenyeri Murere nk'umushumba wa mbere w'umugore ugiye kuyobora Canterbury, umubare munini w'abangirikani mu isi barakizera ko biri isaba ko umugabo ari wenyine ugomba kuba Musenyeri. Gavcon yavuze ko kwimika uyu muyobozi bizakomeza gukoma mu nkokora itorero rya Anglikani ry'Ubwongereza kubahiriza gahunda y'ubumwe mu bangirikani ku isi. Uyu muryango wagaragaje ko igiteye impungenge ari uko Musenyeri Murare atakomeye ku ndahiro yari ubwo yagirwaga Musenyeri 2015. Gavcon icyo gihe yijeje ko azakuraho ndetse akarwanya inyigisho zose zihabanye n'ibyo Bibiliya yigisha. Aho kubahiriza ibyo, Musenyeri Murare yakomeje gushyigikira inyigisho zitubahiriza ukuri kwa Bibiliya n'inyigisho zigoreka ukuri ku bijyanye no gushyingiranwa n'ibyiyumvo bijyanye n'ibitsina. Gavcon yibukije uburyo 23 Musenyeri Murare yabazwaga niba abaryamana bahuje ibitsina baba bakoze icyaha. Undi yashubije ko ubwo bamwe muri bo bakwiriye guhabwa umugisha. Uwo Musenyeri kandi ngo nato yemeza ko abashyingiranwa bahuje ibitsina bajya bahabwa umugisha mu itorero Anglikani ry'Ubwongereza, ibintu bahera bavuga ko kumwimika ari ishyano. Gavcon yavuze ko mu myaka hafi 50 itorero rya Anglikani ry'Ubwongereza ryitwaye neza mu guhagararira Ubwongereza ndetse no kuyobora Abanglikani, ni ukuvuga Anglican Communion, mu buryo bwiza ariko kubwo guteshwa ku byo Bibiliya yigisha ubu itagifatwa nk'umuyobozi w'Abanglikani ku isi, ariyo mpamvu bitandukanije nayo. Gavcon yagaragaje ko arizeye ko itorero Anglikani ry'Ubwongereza rizisubiraho rigakurikiza ibyo Imana ishaka binyuze mu guhitamo umuyobozi ijambo ry'Imana riteganya uzahana ubumwe bw'Abanglikani bacitsemo ibice, ariko ku bw'amahirwe make siko byagenze. Sara Murare w'imyaka 33 afite abana babiri yabyaye na Emoni Murare, akomoka mu mujyi wa Kongo mu gice cya Sure, ni ho yagiye afashe uburengerazuba bwa Londres. Uyu mukecuru yabaye umuforomo mukuru w'Ubwongereza kuva mu 1999 kugeza 2004. 2005 yashimwe n'umwami w'Ubwongereza nyuma yo kugira uruhare mu guteza imbere ubuforomo n'ububyaza mbere yo kugirwa Musenyeri wa 33 wa Londres 2018. Yari Musenyeri w'umujyi wa Karere mu burengerazuba bw'Ubwongereza. 2005 kugeza 2018 Musenyeri Murare agiye gusimbura mugenzi we wa York Stephen Cottrell umaze amezi 11 muri izi nshingano yuko Justin Werbe yeguye. Cottrell umwe bahisemo ko umuyobozi mushya ashinguza inshingano gutora umushumba mukuru w'itorero Anglikani ry'Ubwongereza n'ibintu bikorwa mu ibanga, atorwa n'itsinda rizwi nka Crown Nominations Commission riba rikuruwe n'umuntu uyoboye urwego rw'ubutasi bw'Ubwongereza MI5. Risabwa ko bibi by'agatatu by'iziri tsinda byemeranya ku bakandida babiri, mu mazina yabo agashyirizwa minisitiri w'Ubwongereza nawe agahitamo umwe, ubundi umwami w'Ubwongereza akamwimika. Utorwa agomba kuba afite byibuze imyaka 30 ariko ari munsi y'imyaka 70. Yagaragaje ko basabira abasenyeri b'abayobozi b'Anglikani ku isi barimo na Musenyeri Murare bagasaba ko niba hawe uyu mwanya yagarukira Imana akihana ndetse yakorana na Gavcon mu kwimakaza amahoro. Mu gusobanura abwira ko barwaye umutwe w'amaso ukorera mu ntara ya Gaza muri Palestine bemeye kurekura imbohe z'abaturage ba Isirayeli nka kimwe mu byasabwe na Perezida wa Amerika Donald Trump mu mushinga we yise wo kugarura amahoro no guhagarika intambara igiye kuzuza imyaka 2 ihanganije Hamas na Isirayeli. Ni mu itangazo barwanyi basohoye ku wa gatanu bavuze ko bemeye kurekura imbohe z'Abanyasirayeli bafite abo bashimuse tariki 7 Ukwakira kwa 2023 ubwo barwanyi Hamas binjiraga muri Isirayeli bagabye ibitero. Icyemezo cya Hamas kije nyuma y'uko Perezida Trump yari yaburiwe umutwe aho amasaha 72 kuba bemeye ibyo usabwa mu mushinga we w'amahoro. Umushinga w'amahoro urimo ingingo 20 zirimo guhita bahagarika imirwano no kurekura mu masaha 72 ya mbere imbohe z'Abanyasirayeli yaba ari bazima cyangwa barapfuye. Trump yari yanditse ku rubuga rwa Truth Social ati niba aya mahirwe hanyuma atagezweho ibyago bitigeze bibaho bizagera kuri Hamas. Azaho amahoro umunasirazuba bwo hagati byanga byakunda. Umutwe w'Hamas wumvise ubusabe bw'amazi uvuga ko ugiye kurekura imbohe ufite n'umwanzuro wakiriwe neza n'amahanga. Perezida Trump mu mashusho yasohoye yashimiye ibihugu birimo Qatar, Turkiya, Arabia Saudite, Jordania na Misiri byagize uruhare muri ibyo biganiro by'amahoro. Ati ni umunsi ukomeye, dutegereje kubona imfungwa zisubira kubona n'ababyeyi bazo, turi hafi kugarura amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'umuryango Antonio Guterres nawe yavuze ko yishimiye umwanzuro w'Hamas wo kurekura imfungwa, yavuze ko byose bishingiye ku bitekerezo bya Perezida Trump. Ati ndashimira kandi Qatar na Misiri kuri rwabo rukomeye mu buhuza. Ntibizwi umubare w'imfungwa z'Abanyayisirayeli baba bakiri bazima muri Gaza kuva tariki 7 Ukwakira kwa 2023 rwaramikanye bwo Isirayeli yatangiza ibikorwa bya gisirikare muri Gaza mu rwego rwo kwiyora no gutanga isomo kuri Hamas yagabye igitero. Imbere muri Isirayeli hagapfa abarenga 1200 abandi barenga 500 bagashimutwa. Kuva icyo gihe intambara itangiye abarenga 65 barapfuye muri Gaza ndetse umujyi urasenywa hafi ya wose.